Okwigoku kwahebwa Nathan Mugume, chairman wa head teacher aha Mbarara City, kandi hona uri kuraba head teacher ba primary Ageihangwe. Mugume hona yayihanangiriza abazaire kugumana bagambira abashomesa ebizibu eby'abana babo bakuba bine ikirayamba amashomero kutaho uburyo bwo kubareberera je. Ogu yagira ngo abazaire bingi nibamara gatwara abana aha mashomero batabandize kubakomera entanda yo kubahabura. Ako muzira notega n'uronda fizi hato kironda fizi obora kusikuratira hato shanga za kufera na busha abo kuba itwe tugira abana bitu abantu bo future kandi na future yitu nubabana. Mugume yahayo kwigoku Mbarara Junior School yabane yakira motoka eyibatungire bwanyuma y'emyaka igana 12. It is purposely for doing transport work, especially for the staff, for the students, for the committee members when they are moving in and out of the school, and more especially when they are in field trips, when we are taking these children to hospitals. Hona bashabirwe koreko muze go kuhumuritsa abana kikererezi. So tubakuratira zo mu mashomero tugambe na bashomesa na bakuru b'amashomero ebizo by'abana bindi tubase bitwe amashomero kubakira kandi tukakwatira abazaire mu kwitogura mwena abazaire umurango gukubatera no kugira ngo abana babarete kare bashombe kandi kuko bakoze rumwa etamwe hwire na netamwe ezahwireho bagumye bashashire fizi hoyo rero services z'abana zibeje abana bariyeje bashomeje amizo bagatunge abashomesa bashashubwe mwiribira umuyone ko rwije ishomero rumwe ry'umutera. Bishop wa Ankole Diocese Associate Professor Right Reverend Fred Sheldon Mwesigwa yarabura abakuru b'amashomero kwetantara kushomankura no kwesa kubi sente z'amashomero. Mufumu abinibiri omushororo ngo gukubanza no kujangu izina rungi nirikira amabare go buguzi bwinji hatimwe mu izina rungi cyo kureba ngara sisi n'abazabuye ngo nyenda nyishikira kuko rebe a small school like Mbarara Junior with good leadership nabajya tukore cyo mukashe kikora tukore cyo mukashe kikora tukore cyo mukashe kikora derive na confusion yitu no ruzungu boyi turera bakafiri tubagamba ruzungu toka bareba Gasha kwa Abdul Karim Sengendo.